nas su ljudi napravili uz dužno poštovanje, sad nikoga ne omalovažavam, ali od te ruke je napravljeno je, to su napravljene, znači toliko neke teške teme. Meni prije 2-3 dana jedan momak zove, dolazio kod mene dugo godina na dersove i kaže, šej, neki dan sam došao kod jednog čovjeka na rukiju i kaže, kad sam ja došao, on meni kaže, dragi brate, tvoj sihr je toliko težak, ja, kaže, se ne mogu sa tim sihrom nositi, ko da ga je faraon čovječe napravio, jer su u to vrijeme bili poznati sihribazi, kaže, ah, idi kući, to je veli neizlječivo. Allahu, dragi, jest. Prvo, ne može to u nas kad ljudi kažu sihr ljubavi, sihr rasta i braka, sihr samoubistva, ne možeš to bolan dijagnozu, to ne postoji u šerijatu. Dijagnoza, koja vrsta sihra, to ne postoji. Ok, prva jedna stvar. Druga stvar, i da je bolestan. Nemoj ubijati u njemu psihu bolan. Recimo, ahi, nije to ništa strašno. Svi smo nečega. Meni kaže, brat, vrtim se nešto pod kožu. Vallah, reko, vrti se i u mene. Idemo dalje. Kaže, boli me stomak. Vallah, reko, boli i mene. Kaže, vrtim se usnu nogom. I ja, reko, isto. Mene žena non stop kaže, šta se vrtiš? Nemam pojma šta se vrti. Idem dalje, nemam vremena ja ganjati njega pod kožom. Voz, idem. U nas, u brata, samo mu kosa ustane od jasno kako sihr. Že godi sve je sihr, čoveče. Prija dok je se kurvo, pio, lago, petu, nikakvi sihrova nije imao. Sad klanja, posti, hidžab, sad paša sve je sihr. A ljudima podigni moral, a bibi, Allahom se kunim. Nije ništa, pa idi malo popi čoreku, ta uči Kur'an, malo više zikra i bismillah. Pa jes, živi sa tim, umri sa tim i završena stvar. U nas, kogod ja garantujem, određeno je našoj braću, da jednu 100 ljudi, svi bolesni. Ima liko zdrav čoveč u ovoj Bosni. Svi su neki sirovi ljubavi, sir rastavi, sir zastavi, sir... Čoveče, nemoj Allah ti nas ubijati u pojam. Čovjek mlad kaže, šej, ti si mi otvorio vidike, draže mi živi. Idi bolan, rekao, Allah ti se smilovo. Kaže, toliki te ser, ja se sa njemu ne mogu nositi. Koliko je megabajta, daj ja ti ga bojim. Znači, braću moja, jednostavno, staviš ruku na stomak, bolite stomak, proučiš 3 puta fakira i to je to. Kule uzu rabi fele, kule uzu rabi nas, kule vallah, ajetul kursi, to je to. Ne treba od toga praviti ceremonije. A sahabi su nam najbolji primjer. Donesi toljage, daj ga na struju, razapinji ga, ekserima ga bodi, čoveče, gdje smo to izmislili, Allahu dragi. Ljudi se ismijavaju sa vjerom.